no kuri kane. Ego. Undi witeguye arafasha gusoma Abayiburayo 12 no kuri 2 uwo murongo. 23 no kuri 4 haravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Amen. 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 Reka nsubiremo mwene data aje kumfasha wundi. Abaheburayo 12 no kuri 2 haravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Amen. Amen. Uwahabonye yadufasha. Alfred. Tutumbire Yesu wenyine ari we banze yo kwizera kandi ari we uzabisohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kuzivyishimo zamushizwe imbere. Tiyita ku isoni zawo. Yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Amen. 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 Aya magambo dusomye niyo magambo yagiye afasha mu rugendo rukomeye nari ndimo. Ego. Bigenda biza cyane, biramfasha, birampumuriza. Inshingiye kuri ano magambo y'Imana nasomye, dufite umwanya mutoya twayavugaho, ariko turashimira Imana muri iki gitondo kuko tugihumeka. Imana ikidutije ubuzima bwo kubaho. Amen. Amen. Ndashimira ubuyobozi bwa Nibature bwatwemereye bakaduheza n'umwanya mwiza wo kugira ngo tubashe gutambutsa amashimwe y'Imana mu mwanya mutoya, kuko amashimwe dufite ni amashimwe y'igihe kirekire kandi yakomeye kuri twebwe wese niko ntekereza. Kuyavuga mu mwanya mutoya mu minota ni ukuvuga gusa mu ncamake ni resume, ariko zindi Imana izatubonera uburyo tubivuge mu magambo arambuye, kuko bizafata umwanya munini cyane. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo hamwe nawe nabwira ngo mvuge ibyo Yesu yakoze, aravuga ngo yahera mu gitondo ijoro akarikesha arimo avuga imirimo itangaje ikomeye Imana yakoze. Amen. Benshi banzi kuri runo rubuga kera kuri uno murongo. Tugize imyaka 2 tutaruriho turwaye. Ego. Benshi ndumva ari basha kuri nje, birashoboka ko naje ndi musha kuri bo, ariko abo twabanye turaziranye ku majwi zenda n'abandi tuziranye nyine ku shusho. Ariko ndagira ngo mbere yo kugira ngo ntambutse amashimwe mbanze bibwire mumenye uwo muri mu muganira. Ego. Jewe banita Bideri Maramu. Iwacu ni ku Mugeti. Ego. Ariko nkaba umusama. Ariko muri no minsi ndi mu gihugu cya Sweden niho ntuye n'umuryango. Ego. Ubwo abantu bakuru zenda bamenye umusaza yitwaga Maramu yarashaje. Ego. Rero ndagira ngo ntambutse amashimwe mu buryo butatu nateguye, ariko mu ncamakeya ndavuga hejuru y'indwara narwaye muri no myaka hafi 2. Nimara ishimira abantu twabanye nabo muri runo rugendo rukomeye. Hanyuma tuzaje gutanga ubuhamya mu buryo burambuye. Mu byukuri numvisha umutima unemeza kuko tugomba gutambutsa amashimwe. Ego. Hanyuma tukazategura ubuhamya nyuma tukabivuga mu buryo burambuye kuko ni urugendo runini namwe murabyumva. Nararwaye indwara intunguye cyane. Iyo ndwara ifata mu byukuri
itarangenzagenzemo ngo ndware yahise ifata mpita ninjira mu buzima bwo kuremba. Yari ifite umuvuduko ukomeye kuva mu kwezi kwa gatandatu muri 2022 nibwo narwaye. Bashaka indwara ukwezi kose kwa gatandatu, indwara ntiyaboneka. Ibitaro nari ndiho baransezerera, Yego. abantu ku bindi bitaro bikuru bya hano muri Swede. Muri uko kurwara haje akabyimba aho ijosi rihurira n'urutugu gatoya kameze nk'iturugunye. Yego. Ariko numva umubiri wose ukize intege. Ndagenda nje kwa muganga mu minsi nk'itanu cyumweru. Nari maze kugira ibibyimba bitandatu hano munsi y'amatwi, hano nyine muri norejo y'umutwe n'ijosi. Yego. Bafata ibizamini babaganye utwo tubyimba. Ibyo bitaro nari ndimo babura indwara, bantuma kuri ibyo bitaro bindi. Ndimo ndabivuga mu buryo bwihuse. Yego. Bantumye muri ibyo bitaro bikuru bya hano muri Swede. Abahanzi ni ku bitaro bya Uding. Abariyo ngenda mu kwezi kwa karindwi nshitse tubonana n'abaganga n'ibyo bitaro bikuru bigira aba specialiste b'indwara zose. Yego. Bashyira mu bitaro. Ibitaro bambwira kuko barimo basuzuma indwara zitatu bakeka. Bambwira ko barimo bakeka tuberculose, bagakeka infection, bagakeka na cancer. Rero nizo ndwara tuba dukeka ko waba warwaye, ariko turakomeza turebe nimba tujya kuyibona iyo urwaye yariyo. Ariko barambwira aho ngaho kuri ibyo bitaro nti ibyo ari byo byose nijoro turarara tukuvura, dufata ibipimo byose kugeza ejo saa 8 tuzoba twabonye resulta iyi ndwara, niko dutekereza. Ndayaho mu bitaro bafashe ibipimo, iryo joro naraye mpimwa, bafata ibipimo byose bishoboka. Haje kuba saa 8 mbona abadokiteri babiri baraje bazana n'urupapuro rwanditse. Yego. Barambwira ko babonye indwara, ariko indwara babonye atari nziza, ni indwara mbi. Yego. Kandi kayi indwara mfite iremereye cyane. Abazungu hano ntibaza bacisha hirya, baza bahita bakubwira ukuri kose ku ikibazo uko giteye bakagisobanura badaciye ku ruhande. Yego. Barambwira nti warwaye kandi warwaye indwara mbi cyane. Rero ugomba gutaha resulta tuguheza, ugende uyabwire, wicaze umugore n'abana bose uhereye ku mutoya ukageza ku mukuru, na madame ubicaze ubabwire uburwayi ufite kandi tubahishe. Nuko barambwira nti twasanze urwaye kanseri 2. Yego. Zagufatiye rimwe. Rero ni ikibazo, ariko kanseri imwe ni kanseri idakunze kuba, ni karare, ntabwo ikunze gufata abantu. Yego. Rero nta n'imiti tuyifitiye, tretema yayo ntayo dufite kuko ntikunze gufata abantu cyane. Rero ufite kanseri 2 zo mu maraso, ariko kandi zitandukanye. Ariko imwe yo dushobora kugerageza, ariko iyo yindi ntacyo tukwizeza. Tugiye kubyigaho, gukora etide, ubushakashatsi kuri yo. None ugende uje mu rugo ubwire abo umuryango wawe iki kibazo uko giteye, kandi mu minsi mikeya turatangira kukuvura. Ariko ni indwara mbi yica. Nuko murabyumva ni mu magambo make. Iyo bamaze kuguheza ibyo bisubizo bimeze gutyo biremereye,
utiteguraga utarwaye ngo urembe unabyakire mu mutwe uhita ubona umwijima hakaza n'ibintu byinshi mu ntekerezo no n'icyizere cy'ubuzima nta kiba kigihari nuko bahita bambwira ati reka dushake umuntu ku imodokari uburyo ugenda ugahita mu rugo ndaza ngeze mu rugo muri make umutima urambwira ati ese iki kibazo ndahita nkibwira abana gute birananira mpamagara madame n'umwana mukuru tuje mu cyumba mbaheza icyo gipapuro cyari cyanditseho amarezilita yego babwira ikibazo uko giteye n'uburemere bwacu uko bari babimbwiye ndashimira madamu cyane yego yahise ambwira nti abo nibo ariko si imana kandi arambwira ngo uhumure ntabwo iyi ndwara ariyo kukwica nta ndwara idakira yego ariko numva nyine ni ibintu byo kuhumuriza umuntu nawe karikomeza ariko iryo jambo niryo yakiranye icyo gisubizo ndavuga nti reka dusenge imana dutegereze ubushake bw'imana yego n'urugendo runini aho hari amagambo menshi naciyemo yego nyuma y'iminsi nk'ine bampamagaza mu bitaro n'abana n'umugore n'umwana mukuru turagenda baje kuduheza ibisobanuro neza by'indwara urumva bari babimbwiye mu buryo bwihuse ariko noneho tugirana umwanya munini wo kubabwira n'ab'indwara wo kubabwira ikibazo ingene giteye ntibyumvikana namwe ko murumva ko bitumvikana yego indwara imwe ya kanseri ni ikibazo kinini irica abantu cyane noneho kumva ko ari indwara zibiri mu muntu umwe ari ikintu kiremereye cyane kandi batubwira kuko bigomba kubona kire zibiri zitandukanye ni ukuvuga ko bavuriraga abantu babiri mu muntu umwe yego bahita bababwira ati ingaruka ni nyinshi kandi iyo miti nyine tugomba kuyitera kandi tukayiterera rimwe rero mugende mubyakire kandi twizere ko yababwiye amakuru akabwira n'abana kuko tuzomuvurira ku bitaro tunamuvurira no rero abana bagomba kumenya uburyo batubona mu nzu bagomba kuba bazi ikituzana bagomba kuba bazi icyo twaye dukora kandi bagomba kuba bazi ikibazo papa waba afite gende rero mubasobanurire tuzatangira kuvurira umuntu wacu hano ariko kandi tuzamuvurira no mu rugo kuko ni umuntu wo gukurikiranwa mu masaha 24 kuko ari mu kibazo kiremereye cyane muri make bahita batubwira ko iyo teretema ya mbere nirangira dukurikije ikibazo afite kiremereye azavurwa mu buryo bubiri butandukanye hari uburyo bwa chemotherapy buzwi n'ishinge nyine ziterwa buri munsi niteraga inshinge nyine zibiri mu nda ariko baravuga nti iyo periode nirangira hafi y'umwaka kuko n'indwara zibiri tuba tuvura indwara mbi cyane banteraga za chemotherapy 12 umunani nyine mu buryo busanzwe n'izindi 3 bakazitera mu mugongo kuko kansa yari yatatse globule rouge na globule blanc bateraga mu mugongo 3 umunani bakawutera nyine mu buryo busanzwe kandi amakira 2 bavandimwe sinobabwira urwo rugendo ubwayo iyo miti yica n'uburozi n'isumu ku bari banzi abambonye baje kunsura baranyobewe kandi naje nariyoberwaga narabaye forme ndahinduka mbundi muntu
Yego. umusatsi n'inzara zose zigashukuka n'ibindi bikomeye. Mba muri ubwo butayu, ariko ndashimira Imana, twari kumwe n'Imana. Amen. Mu bihe bikomeye, mu rugendo ruruhije mu butayu, igitanda uburyamyeho utari kumwe n'abandi bantu, uko banjanye muri soze intensive mu ndembe kenshi. Yego. Ariko aho hose nari kumwe n'ukuboko kw'Imana. Amen. Imana ishimwe. Amen. Nuko bambwira kuko tretema ya kabiri izaba ari transplant. Bambwiye ko bagomba kwica amacells yose angize, akavamo bakatera andi mashasha. No kuvuga no kwica ibyari bindimo byose biproduce amaraso, bakatera ibindi bishasha, bagatangira kubirera, nabyo bigatangira kuzara andi maraso mashasha. Yego. Nuko muri make umwanya urarangiye, garukiraho. Iyo faze nayo ibaho, aho nagiye nta wari wemerewe kuhagera. Yego. Mu gihe cy'ukwezi iyo tretema nayo barayikora, bakuramwo amacells 24,000. Ayo macells bakuyemo bakuramo andi umwana wanje mukuru, abariyo batera, abariyo batangira kurerera muri jewe, atangira kubyara kandi amaraso. Ubu ndashima Imana rero kuko ndi muzima. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Umwaka urashize, iyo gahunda yarangiye, iyo tretema ya nyuma, bw'ubuvuzi bwa nyuma bwarangiye mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize. Yego. Barambwira ngo maraso ni sawa, nakize ngende nza ngaruka nyuma y'amezi 3. Ariko icyo gihe barankurikiranaga mu rugo, nabonye ukuboko kw'Imana. Amen. Bagenda bafata amaraso nyuma y'amezi 3, bagapima bakareba kuko ndi muzima. Ubundi mu kwa mbere subiyeyo, bari bafashe ikindi gipimo ku itariki 8, subirayo ku itariki 22. Barambwira ati meze neza, ndi muzima, noneho uve ku mezi 3 tuzaza tuhamagara kandi nyuma y'amezi 6. Turabona ibintu bimeze neza. Amen. Umwaka urashize, Hallelujah. ndi muzima, ndimo nje gusuzumwa gusa bisanzwe. Ubu ngubu natangiye kugenda, ubu umubiri waragarutse. Ubu ngubu meze neza, ndashima Imana. Amen. Amen. Hallelujah. Ndagira ngo rero shimira abantu, ntanga umwanya ku bwamwe ne datugiye gutanga ubuhamya. Urwo rugendo rwose n'ama episode, hariho uburyo burebure, hariho amagambo menshi. Abaganga bo mu rugo sinababwiye zo twaganiriye uburyo byagenze kose. Tuzavuga ubuhamya, umwanya nduboneka neza. Bishije ari ngombwa gutambutsa amashimwe muri ubu buryo. Rero reka nshimira abantu, ndashimira cyane abantu bo muri Swede bagezeho. Hari abagiye bagira kabiri, President Aimable, na hamwe na mama Manzi na papa Manzi, mama Bintu. Hari abantu benshi bagiye bageraho, bageze mu rugo. Abo nibo bazi urugendo rwaje, barambonye kandi bambaye hafi, hamwe n'abandi benshi kandi bari baserukiye mwese muri Nibature, abari kuri, abatarabonye uburyo mu by'ukuri bazaga mu izina ryanyu kandi bateguye neza.
ndabashimira cyane bene data. Yego. Ndashimira abataramye bose bani bature. Nukuri amakuru yangeragaho hari abantu bafashe igihe, abamama Kamariza bafashe umwanya, ndabashimira cyane, narabimenyaga amakuru. N'abandi benshi ba Pastor Mutabazi sinovuga amazina, uwamenya amakuru wese yarasengeye. Mu by'ukuri n'abandi benshi n'abaturanyi ba hano muri Swede baradusuye baradusengeye. Rero Imana ntizi imanuka ngo ntundayibone, Imana umutayibona mu bantu nimwikorera imirimo yayo yose. Ndashimira mwese abagize uruhare mu kudusengera kandi mukomeze mudusengere, baracyarimo badukurikirana. Ariko kuba mpari, kuba nicaye, kuba ntambukije no mashimwe ni ikintu kitatekerezwaga mu bitekerezo byacu, ariko kuba duhari dufitambutsa amashimwe turi bazima, Imana tuyigarurira icyubahiro cyane. Amen. Cya kabiri, ndashimira igihugu cya Swede, mu by'ukuri sinobona uko nabivuga. Imana yirabyumva, byenda bo ntibabyumva, abaganga bo twaravuganye, bavuga ko ari uburenganzira bwabo n'ibyo bakora, uranabashimira bakumva n'ibintu biri aho ntibanabyumve. Ariko mu by'ukuri ndashimira igihugu cya Swede cyatanze amafaranga. Ibyo bintu biteye ubwoba sinobabwira, ariko barakoze. Mu nzu nagiraga farumasi, akabati kose kuzuye imiti. Rero ndashimira igihugu cya Swede cyatwitayeho kikatuvura. Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Amen. Ndangirije ku muryango wanje, ariko bo nzavuga nyine igihe cyabo twabanye nabo. Uru rugendo iyo ntaje kugira madame n'abana ngo bafashe muri uru rugendo byari kungora. Yego. Nta munsi n'umwe banyeretse ko bababaye, nta munsi n'umwe banyeretse ko bikanze. Niyo bariraga cyangwa ntabwo babinyeretse mu maso. Uhereye ku mwana muto ukagera kuri mama wabo, bafashe iminsi myinshi ya jene yo gufunga bansengera, banyereka urukundo, bamba hafi, banitaho, barandwaza, kandi bose bari baragabuye imirimo. Umuntu afite icyo yakoze ku buzima bwanje. Uhereye ku mwana mutoya w'imyaka 9 yari afite role ari majua, ukageza kuri mama wabo. Ibyo nako tuzabivuga mu gihe cyabyo. Mbashimira cyane ku mirimo bakoze, tubanye nabo. Rero ishimwe ry'Imana turayirigaruriye, ihabwa icyubahiro ku mirimo yakoze. Amen. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo aho benshi bapfira niho njyewe narokabwiye, aho benshi batambukira aho niho wankuye. Kandi murumva ko byari ngombwa ko ntambuka, byari bishoboka. Indwara zibiri za kanseri bene data, kuvuga ngo zikirire rimwe, ni ukuboko kw'Imana n'imbaraga z'Imana n'urukundo rw'Imana. Rero reka senge ndeke gutwara umwanya. Ndagushimiye cyane mwami, ushimwe uhimbazwe. Akanwa kacu karaze ntikaza kamenya kuvuga ibyo wakoze, ntitwanabivuga, ntitwanabitekereza, ntitunabizi. Tuza tumenya gusa bikeya ukoze, ariko ibyo uba wakoze ni byinshi. Iyo turyamye ukora imirimo ikomeye dusinziriye, iyo tugenda uraturinda, ntituza tumenya ibyo duhura nabyo imbere mu mubiri wacu, bitugize ntitubizi, niwe ubizi, ntakiza kigusoma. Ushimwe rero ko wabanye naje muri runo rugendo, hamwe na bene data bose twarabanye muri runo rugendo. Ndabizi baradusengeye, baravunitse, baratekereje, ariko wabanye natwe mu buzima buremereye, wabanye natwe mu rugo, wabanye natwe mu bitaro, wabanye natwe mu muhanda, wabanye natwe dufata imiti, wabanye natwe badutera inshinge, wabanye natwe tuganiriza abantu, wabanye natwe abantu badusura. Twabonye ukuboko kwawe gukomeye. Tuzakomeza tubivuge, tuzakomeza tukwamamaze, tuzakomeza tugushire hejuru. Icyubahiro nishimwe kugarukira mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze. Amen.
amen 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 pastor Amen. iguheza umugisha cyane twese amashimwe turayagaruye kugira